Indian Constitution की Article 239A की makhada Kuki Zo की puhurup shingna political solution oina talliba Union Territory की demand Pinaba Union Home Minister Amit Shah Da Itlf na Amuk Hanna Ayeeba Cherol Pisinkhre Itlf के President amasung General Secretary na kurek piduna Union Home Minister Amit Shah Da Pishinkhre Cherol adun hai Manipur की hauzik oiriba phibam asida Central Agency shingna Kuki Zo volunteer की mathakta akanba sapu sizinaba की case hengalakliba ase hakchina lawi Jiribam की faitol amasung mongbung Holds talk about Tongdokamari Lainana, warrant condemnation case Kaya Lady. Central Security Force na Kuki puhurup kinupi tare tamtina fubugaloinana, Kulginaha ani amsu Paragapuke. Masigi matakta El Hengzol Kulgi Chip Kayum the attack Satakrabamatung, Kuki Gibiles volunteer Humpake. Adigo Kuki puhurup kinupi manga security force ki personal sing na pubudage, None Hospital Line Chatake. Loinana Kuki NP Jiribam None Amasung Tameng Long General Secretary Yumsu, Security Force ki personal sing na Mai Take. Military operation na Manipur na tangdu laitaba phibam purak pa yaroi maram aduna matam kuina tung koina chanagadaba tangdu laitaba ki phibam purak na ba Indian Constitution ki Article 239 A gi makhada Kuki Zo puhurup na talliba Union Territory ki demand ase pibiu haina wafam Cherol asi makata na pale